Nanga chakhiba matamduda nataroi singbu thanamduna kairo laikai thadukhiba Tanjariba sigi saisakpa Asem Amarjit Serengba Jodachandra Sinasam Mamang the Panjarkiba problem gi solution ani masu khoi pathok tuna taminare Vidashana mathangi problem amakhaktang mayam punna khangminasi pathok pina bhaijari ꯑꯩꯒ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯔꯝꯂꯒ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯍꯥꯛꯇꯣ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯈꯔꯗꯤ ꯏꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯍꯧꯔꯦ ꯎꯔꯒ ꯈꯣꯏꯗꯧꯁꯨ ꯊꯤꯠꯂꯦ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯁꯤꯔꯥ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯁꯤꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯎꯔꯒ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯂꯥꯛꯆꯃꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯅ SMS ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ Vidasana Thabita Liba Mu is giving the Panbira Tatok. Ming Leifam Masi Madi Bapira. When a Patok problem and see Makanitin Jaramba, Husikadi, Nadraba Kainadraba, Mana Bibirama Khudol, Posting and see Karamna Toxiki, Hundokrasira, Maitadokrasira, Hinasu Biragli, Masigi solution, Koina, Panjakiba mobile number, Aduda, Tabiratuna, Puna solution, Kaminasi, solution Agwina, Taminambe say, Puna, Taminasi. Ngakpigani hojikta panjakriba problem adubu thabirakpa M Premika Wangkhaidagi mayamni solution kharang nangai jiri Wakhal amagi irainda angau kumlai aina Khudol amat pikhidare Nangi sana maru aina Khudol amat pikhidare Nangi sana maru aina Eisu Khudol tamjani